Nyaman kuliah Koreano apa ya? Naruh bola. Bah, kemarin ke lu rokok sebeda aja lah. Masa rokok boleh? Rokok kita ada rokok boleh. Kita ron sekarang lagi jelak. Ya mah bika kayak betaber Ken. Yang kok ngalah. Tak kalau melu deki. Kami lu dereng mana? Ya mun gak kemoleru Ken. Burung kok saro kok ah. Keting kok ngalak kada. Ini dia ngomong gak kelak. Penjek serah karena. Benih serakeng kok Ken. Kok ngalak tanghak. Iya, hak hak apa aja? Hak asasi manusia. Ya betul. Mak burung petra Ken. Ini masalah pendre deh iya lah. Kan bang kita ron sekarang. Kenyot gelu rokok betade. Pas ngalah rokok boleh. Tapi tak ngapuk jolo nggak kelak. Pas burung buting deh iya. Ya tempo lo melo Ken. Udah ngwan ngapuk ke. Mar bersensasi nah. Iya, apa jangan kelak. Bikin mau overdosis tau rasa. Yenja lo kena berdosis. Yang cepek melolo. Tak lupa tak ada rokok om ya. Ya bercangga Ken. Nanti cari. Lak, ayo ngoro. Di mana? Ayolah. Cek lo rokok lak. Ayolah, Kena Ken. ayolah. Karena bengis-bengis nggak dia Ken.
Menurut aki cong kene ria lo karo le apa. Oh, kong dian biko. Oh, amin. Macam latih orang bini jual. Lak. Salah. Tuh, mau salah kro. Kiburu tahu orang setik. Lak. Bun. Apa? Atau lebih salah? Iya, apa kan? Kiburu tahu kok udah salah bun. Pak angin. Ini apa? Wis bun ya, mentang lain. Ini apa cantong kene? Ini apa dek remah? Kok pasaan teh? Ini beda apa ya? Ini macam mencurigai nak kan? Wakah. Nyaman. Apa nih nyaman kak? Nyaman lagi di tentang belahan jiwa deh. Dia kok tanda tak koyo ber. Jolek. Gua tak kira ngoper. Siapa sih ngoper yang ratenan kaki jelek? Sayang lah yoper. Mending lomper. Kan kak kende mun janda yang angkor ya kak. Siapa tanda ke kaki jelek? Hende lah lek. Mun kok tanda bener mah. Yo, kok tunda lek. Dia kok tanda kak. Kaki bak coba salah dia becang boleh. Ceki mas makan kok kak. Oh, cang jandaro masih menikah. Pas mau berpikir. Dan tas lah ya. Iki mau lek tepatnya hol bihol. Pas ngocak. Jangan tinggalkan aku. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like oh that's sad. Cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. Tapi aku berde dina lah. Kok begeluk seharian. Lagian cik nyaman rokok. Udah nak rokok ya. Emah, Lah apa ken? makin dek rokok ya. Inde. Untuk mayu na rokok deki. Ayo, Demah. ya desa noro lah. Ayo. Mayu lah. Demah ada kan? Acik sering. Enggak lah nang baca lah. Nang dia ini dia. Betul sebentar kepikiran.
laki aku. Kan ketok mano. Mana tak aku? Seri telur Raden. Mana gitu? Mbah, kelenon mbah. Mbah, ada koreng. Tunggu. Iya. Berapa? Kok koreng gini, mbah? Ini kan belum kok, bang. Ya jokin boleh nggak coba coba cok. Mangan dia, bang. Kok tak tolong? Oh iya iya. Cekin di foto nih ya. Beda, bang.